Salam guys, welcome back to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa upcoming videos ko. Pamilya sa daw benda dedemedeg nau gosok kapangangen niau prinsesa Laisa salah bela
Nào so cả dari mana yo kamuan dan demedeng dayai sakarang saling dingai dalau awai nu se kadirasa alang adi di sare nu ade nau kusoka panganun unikan akan saunayang nau panalang mata nangke nalang desolutan nan salade de along nau mararang kumamade sewaulotan sakamali kau kagian demede nau saka sudengku solo tananan sadilo pagnuang tawli ngayon ini suruh tepi air lang sesaunan yan naik nualamang Edau potere rosalinde amun teya bibilek nakai aburi dosang nau makuwa pagkasinum wow muntia bibilikan nau bendepe yani ambi kasopa gua ngagu bentai yang sinu akan nau persei salaikan nau manden nama giling ngirai nuna kanak yaulan nau mangkuwa kagebenain
riwudeng sangkanya rina-rina unai puli lalelang ko sailia anabumburai dinding sao bako pangau bui inabang ko pangurang gisi ayo mai ngabulayo kake sakang lilin tadaguru pakatian dimanang namarauta adita mangrai nau kitu takigina babantu yura kanu mangaidu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nadia kan sakan na pito ana pengampung ranao saya nakipito akan rakan nasok naki semaka penggulana sa irui nagagum na pananadem. Sadia kung pamanaya maka panggulan na sa iroy nagaguna pananadam na dia kung kunay di kukurmatan na di pelilalilang sangka agrupa ilian na bumburan. Adi kundi indu de ani kana sonena si masampurna ke Princess Alaysa so pamilya untong. Ano malaga di busang ko to sa balaturugan na so kalilinta da grupa di indu di ani da salindingi dilaw. Adi nang ko na so di sarino na ed na so pa di rasol. Kagya mapapegang kadu agrupa na liya manira nasa kadaraso panimbang kami numbuwa dato amagan duga kuranaw na gusto raga tahi daw na tumitay ko na kaya lubigis ako patapi agadilan. Na kung isa po nalamatan na kanang kaya mga sulutan na miyakang bula-bula ko patapi agadilan na pagani sulutan ng kaya si sulutan sa dilungan na. Nasi masampurna ke sulutan na saka maligna lumalaga di buki sulutan sa pagalungan na gusi itato manami punadaki perlasa sa unayan. Nawadan kung pamanadiakan na masara ko kaya pumagulaw lang ako suluman ang upo diniwatin po ataw ko ingin na makanggi kanwari ang mapakasubukon sutuan tanwida ka pa ingin naguda daway niyan.
Ati kurung mo pamana mga dato na mga bai. Ate tangkay ni budina sa sudi ka edna miya tabu na tetago masuraga ko panimbang amin ng buda to amagan dua kuranaw na gusuraga sa sakati na wassalam. Kadina na bersini kowe na denguneu tagieu kata aku sokalang aku diem ya kana ngua bentong nara kana no pesimbe ipanala mata kena buka kaseyo pesimbe saka sidawati akan dagitai no warasun suwe songiringan di debia tai dengan nakaya mia kapaya asakadero lima guna mati asari pakuru Yenaya si mana mari sekena kanuga kumpara pita nuada Iyo ya inarado nangwana mimberu Iliana beberana natamang ngalilintay Napakin agni nakapagunay binamuraan dari dainan duwanao kaderakin irupa eliana bumberan inde udayaan kanaka sawonayan iyana nasoni gerao dari dainan duwan Naguso kapanganu nai dumanga mimbura kaderiala isa supabiya iliau tungna panana matang boden mga sulutan datara kini dia nada sulutan nasala di lumana anak suka panganu ni salutan sakamali mararangku makadera dia saulutan anak sapa gelungan minum dia nan solengayu birala sasauna yanne bende kenapa nama tandakan asih desalin di dalam ayat nak dirasa
geropanan nama bayi ipanara ada mata kodin kapila bui gurun mana-mana ku nanya perisi sadering anak suka dari mana asup pamilia gupar kata nada muda genai di buyala laku kita rapa sesama ya be inuse dato adan tamangi pakadilang tarapa sesama anak beung pagerindeurakeun aku suka pangan munu saku diku kerau eno se maka lena saka bende degenan na ian munagen na perese sosale so familia sae bende dide medegen perese saya tem ya beya tia radina kusuka panganun potare rusalin mutia bibili kana nama belon kinai ke barense sana ikalem bisa ko area mararang ko makadera ala dini paguyunne Noela busula laku kekadia senaipal Winden dudu madagenan dari pakaragui nama nunoke pakaranunne tamange pagi ruinne kagiye mianganun mangude pindiride ya sokan reso waibem Panalam mata pernah suka dari Milani abu lawan nampakin kenu pemana kau ya ko pemanden ele auto baralen adilo kali lintain degeno padindu ya anika ya maanatinya desa dinding dilau dia ko ya biradan dari di sarenuan ayah dina kani rasul dan aku seperti susalin ya mana dindu ya nama salom tanana bentuk ini kamade agena gusidi longanan na nunenagun bentuk nama anaye dia solo tananan pagelungan ami inubusan na karigunung kau kami ribu nemo naporin sesema pamili mangutara adiu idulanande ano kami miang anu ni saria tak putih nakanu nende sebu ipagma malakabunde ibune nakabunde nano rohani sai ariyo nandiwano pamayo bikaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nadi ako na rin na makapangulan na sa rin nagagawin na pananim na di ko na hindi pililang na di ko kurmat. Kay amanaga par na sampur na yan na si ni Pagayon. Naman nun na kay Princess Salina sampur na yan na si Haji Esnaipa. Nataman kay Princess Ima, a pamilya Mangotara. Nati ko rin pamanayaw, na di ko masarap ko kay magulo lang o usulo manang upo din yun na makanggi ka no mapaka tayo namin at tabong natin tayo kumasuragot kung panimba kami ng buwan at magaduga ko rin na nagusuragat sa katinawa salam. Naladi perese sesale aku sini Pagayon nama belum sakaraya gaola dia kapangan oneka dia senaipan den di dimbade agiami na perisi imam apabila mangutara akatana di dede aku kagi miano neka sasagduran ako may di na pinagdili na inualamang ayo kagi miano naman miano lantan anadi-hari-narino panay lila-lilang sila na mga datang gusto mampu na ibuin iya mga idulak na duridain ang duwan sa inuwala mga deyong kagayami ang nunam koneka dinimbuirang tano na gusto gagawin parece sadurle na dia mana bepaire anati corona pamana saya hidup ini Pagayon enago se perisi sesalena si senai pa anago so kapangan di perisi si mana kagiyami adi oreino dumanundu ngamana miya ara kaya tegilangu dedo mabi eyo diri diri nanduan nati kuaribu nangboy oka
alitan tuki ilabu kung ang nalaalamu sa pamayo bikarano na sa onoran ko no mayon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nadia ko na yan rin na ipapulila lang akan Nadia kan di ko kurmata kay Princess alias o pamilya Saad. Na aya sampur na yan si Princess Darling aso aman na gapar. Special to you kay Princess Sally aso pamilya Saad. Kananaw niyo kuno to mga raga na mga nguda. Ino ko papulila lang si Princess Sally. Katulos naguna na o aba miyo maso talada amanan na so ulan-ulan. Makaukit ko na sa birthday. Nasi ko na to mini pantaga agawi ko alungan asalasa. Nati ko na Princess Sally at itangkay ni Bud na sa suli kay Princess Darling sa Katino. Salam. Sally,
kawan anadik yo gerau tu dan aku gembeng anak orang aku biakam bela tangga dari akan aku ditanu maran dengan anak kami yang mereka sasai duranu nago maiden ape nagdi nainu perensi salena ayapa ni nagai korong beola denakana o bengkak kalipate sodi kaki ginawai ke amai kami nayung satambira ingediu mahalan ko marobong nau mana kama pikir so sang gede goyang kaki siapa ni mengami nunguna pama make negengkang kami nayuna arom ulai denekang sana gerio marobuna kalibatang kami ake perinsi saderlengena anak besumbe pikiran hidup perinsi salina anak taman aranuna kawin saginawang kalumbeina anak upama kela bekape anak telotano malang begi berisi saderling anak inuri buna kosai kamayo berkaradun Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nadia kung pamanaya makapanggulan na sa iri nagagawa na pananadong. Nadia
dia kung na di kukurmata na di ipalilan lang kay Princess Amana so pamilya agapar. Adi na so Princess Adarling kananaw niyo manutom yung masuragon. Araw pa abort diyo Princess Amana. Nadia kung pamana ari na rin ako upanimbang aminumbo, ada to magenduga koranaw nagusuraget. Nasi akan dikukurmata kay Princess Amana, adia darlinganan. Nakati Princess Amana natitangkay kabud na sa sudi, kahit na may tabu natitago masuragaw. Kung panimbang ko naki aminumbo, ada to magenduga koranaw nagusuraget. Sa tanduman, pagi yami yami
saderling di runanggo karo bisa geruri kaki panamanggo kaki sai manton yang berasi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nadia kan sa na petawan apa nga punguranaw sa nakipituan ran na so kung nakisuma kapanggulalan na sa Erwin nagagaw na pananadem. Sa dia kung pamanari na rin na makapanggulalan na sa Erwin nagagaw na pananadem na dia kung una di pililang na di kukurmat kay Princess Ima so pamilya mangutara. Nago so papakan ko rin na rin nawakan.
spesial tuyo kay Dato Umar. Kakalo-kalo ko na kinabo sa papakalipat na babu papakatadam. Sa amin sabab sa darakan na panimbang ko na kaya minumbawa dato magandua ko ranaw na gusto ragat ato may telo migisa ko patapya gadilan. Sa katina tetanggay ni Budin Princess Ima sawasalam. Para kita no, oh alam magai dumang om dubui nai dubui Mariai nau nai papu nila nila ngudri duin dubui oh betul nama raya ke kadiri dawito marana gusoke apa gedi ladau ladi perisi
Nda madu gukagi miye Sakanu mangarang na di kanu kui nalang ako diri wani salang kapag aw rug kadiya suranu ku ay papuli lalile no kadin ni olang nalang anatay ang ngunay diundik-dim naga pulang ako may din na pinagdil sa dapat mayuwi kagran. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe.